Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagasin kabanengkong haswa ba ka jia penbet kaba ari uput usam nagbanta kalangpi sektor kanya chakman. Ka Regional Committee West Khasi Hills kalayo ban penlong ya ka jia lang hakas ngito dieng jong katayo ha kabala penlong Hatresem Hall DC Office Nongston. Ha katay ka jia lang kabala ne bon kenta lawan baneshim benta de gidikot ka committee ba kentub yu ba renekton lengdok tongkar. Ubalang uchairman, ba Max Milan Bersat, ba Kem Famar Banyang, ba Bajop Pingrop UDC bat SP ka West Khasi Hills, ki no yalam hima ki sor darshnong, ki ken hun seng bhalang bat ki wei. Uba Renikton habakren hakilat pathai khubor, hadien balakot katay ka jelang. Ulaong ba ka jelang kalaya menjur bada kalenti ka bajai, kan let hakane ka jea penben ya uput usam. First Regional Committee jong ka West Hills dari penbet akbede report usam jong ka Mekaliap kasam tingi don hakane committee ngide don mengiki MLA mengaku chairman jong ka Regional Committee don Max Milan MLA Ramstein iba Jikur Marthong MLA Motion Road iba Kimfa Mabanyang MLA Ramrai don ro officers ka district deputy commissioner SP don ro iba Pangniang ko ex MLA dai don ru ba majok kumbu MDC jo karamrai rengkap mat ki members ki baladon ki co-opted members na kaliang jo ki same na kaliang jo ki nakahima na kishnong barkhot bat ki officer ka district hakabang ni ok badikren haknika meeting hakabede bat ka ni ka jing penbek yo pun usam hadin ni ka bana ka state government kala notify biang ya ka regional committee season 4 hakaba ila biang yang aku chairman bagi dalam ini komiti ni je baik hoy ni la ya pule kisno ha kamide bat kini kisno kiba nagling state government kala submit how are hajar kadwe ya ki san pulai tele kisno kat kumpalis ya kaba la ai husna maja kadwe ni la persang pan re-verify benta ya ka jingdon jo kisno ala ki don ne kim don show te hoy ni la ki don kutukne ha ka don ka kerteng dari Kisnong Kim Don Show kalau menong haka jing jano ane kalau menong ba keteng kalau kumshu ai ki keteng lum keteng wa dan dari kidon Kisnong Kim Lap Show jing don yuki na kaliang juga district official mandir untuk pesang ban let ban verify kalau lap bon teli Kisnong dari kidon ketuk teli Kisnong ya kaba om selalap ya ki don yuki kita kapengiyuk pedekren akan ka sengi wangta kidon kisnong katukane ya kebaki lawan ra kidon kisnong kiba don hasna bakini kisnong kiba don hakalis tehnre kibom shimdon ha kane ka recommendation dan ha kane ka claim ke pakar na kale ka pak mensua te kala benong inang verify kene kala benong se tang kejing per keteng dan kala benong hakaju kisnong akaba ai keteng na kumwei kan makitaro ki kentok yin sei pe dikere ha GPS ro ha GPS balada ki ha ketu ke area kebala don pa kan don problem ni kan don rogono ka jike ka bangini ba dekren watla ka keteng ju ka snong ka makiwan ra kam simdon ka simpau ha kan ni galis ya kebala ha ka sakar ko ara jagat we tende ka phang ka ban kam ka bang ko ba ni thu epi ka lomba kum ka house ba ko we ka meeting nilai rai lang bar khoi bangin lek bet ka peaceful approach peaceful settlement hak bagi kwa banyo ai kene jipen bet da ke jing sok hak ba nila ka pat ki paj ba ki de sensitive wan kisno her ba ki pai kisno joki bani tho bagi kam ya ke jing pen bet da ke jing sok da ke jing san ngil ka pat ki banum don kono hak ne proses jo ke jing pen bet pot pen bet sam bahkan don kono ke jing ke isko tenat hadu kata baki don ki seng balang ro ki bala represent nek seng balang ko her ni commission her ki le don lang bagi baru bagi ka pat ki bagi simpia ba angin pek baki nek jip bet kan yo kami kriya kan yo pot yo sam umde ke jip usnam handre de ke jip sok kan ti ke jip sok isko tenat hadu kata bagi le menjuri kata baru bagi community ke jip trelang ka bagi sayo no yo pot yo sam bati kena ya kan ke than west series jogi da kata kecing trelang ha ka baki borsnong bothau bor himakin ai yangi sarkar
ya ka sarkar ya ka bakin ai ka jitre la badai ta kata he bagi ti bingin yo no le jo por usam ha ka badai ni jing e wala ne ai kita kini host number ban kalian jongi na kini regional committee jongi ro kilon ki ajumut house ba ka berkam dengan le ka site inspection ti pat benbek lalu ngin sa bersang ban ya discuss bahal lalu ngin le site inspection na kalian jong ka regional committee jongi Tendri i kabakam dot kam berkebelum compulsory bagi mereka joint inspection. Hak bagi saya lelah nak link juga komiti juri berkomiti nasam. Hak bagi saya pembek tarik bagi link dia kata yang patlah panom. Ngadang ya keren nak ni yo atur bora dari chairman mensua yang tipsu betai impact dikena yang notification por bagi keren menga impact yo lain ada yang chairman bantayan ini badai area jungi te Henry lada dei bagi la yo maki ngasa persang bar push nak dia junga ban kapat ki diketuklai kabala bangin yo anlet ka joint inspection Henry shwa kata sing la anlet komiti jungi tangan kalian ya bangin la anlet ka inspection jungi kata bangin persang ngasa tarik is ai dikit hila lagi let ya ka inspection jungi la banlet man kashnom Tendai inlet tamat suatu area. Hamtal dah jinglet kalau berkam halo kereta dengan suatu ya ke jinglong ke area ke jaka dengan itu ketam dengan natural boundary kumno kalong ada jek poi kepot dengan hak di tembek dan pada ke jingdon jong natural boundary. Tingin let kan bagi suatu bagi nomlong belang ke keren hak level of air tingin let ya kata lesing dot kepor banlet ke way ku isnong nomor bakal important bagi let ke way ku isnong rangkap ke joint inspection tendre ka jinmet jungi ke inspection bagi select kalau ke suatu jungi hi hoi ni sekren de ke suatu jungi ke phang paro ke way ku isnong di area ke